Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Održana je veličanstvena parada pobjede u Moskvi 9. maja. Za sve one koji su to pratili, a verujem da većina pratilaca ovog kanala je taj događaj i videla, zaista mogli smo da vidimo svu silu i svu moć savremene Rusije. Jedne Rusije koja se više ne slanja nikome. Jednog Putina sa prigodnim govorom uputio je neke veoma važne poruke, a jedna od njih se odnosi i možda i suštinski najbitnija na to povampirenje fašizma i nacizma u zapadnom svetu, taj pokušaj da se relativizuju uspesi Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, da se taj pakleni plan Zapada, koji oni uporno, tvrdoglavo pokušavaju da izvode evo već čitav vek, i dalje nastavi da realizuje. Pa onda imamo u takvom jednom stilu i tamo nekog hrvatskog ministra koji govori da je put Srbije u Evropu preko Hrvatske. Znači, ne znam da li ih treba i kako komentarisati. Na to je odgovorio Vulin, nije ni loše, ali to kako bi im ja odgovorio, to pas sa maslom ne bi polizao posle toga. Mada mi je drago što nije ovo prvi put Vulinu da govori o tome da će Srbija odustati od ulaska u Evropsku uniju, bude li na takav način uslovljavana. Koji on kredibilitet uopšte ima da je tu vrstu izjava, ja ne znam. Ono što znam da je u našoj tradiciji ove vlasti već dugi niz godina da preti praznom puškom i da jedno kaže danas da drugo uradi sutra, tako da ne bih se u to mnogo uzdao. Ali je to samo još jedna od potvrda da Putinovo upozorenje ima veoma veliku težinu. Mi smo zaista okruženi fašističkim načinom razmišljanja. Mi smo okruženi kao u Hrvatskoj, jednom fašističkom ideologijom koja je prožela to društvo od vrha do dna. Sa tim nećemo imati mira nikada. I na to treba da budemo spremni. Spremna je, koliko vidimo, Rusija i da će, dragi Bog, da se braća brzijeg dana, što se kaže, bratski zagrle. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji živeli. Sistem te laže.